događajem u sklopu manifestacije Dani europskog nasljeđa 2025 obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava, koji se svake godine obilježava 10. prosinca, a ovom prigodom ćemo se prisjetiti temeljnih vrijednosti na kojima počiva suvremeno demokratsko društvo, što uključuje dostojanstvo svakog pojedinca, jednakost, slobodu i pravdu. Na ovaj dan se podsjećamo i trenutka kada je 1948. godine usvojena Opća deklaracija o ljudskim pravima, dokument koji je postavio univerzalne standarde zaštite ljudske slobode i postao nadahnuće za brojne generacije. Ljudi smo, isto se smijemo, isto se lomimo, isto nam se srce skupi kad vidimo nepravdu. Ljudi smo, isto nam srce poraste kad vidimo da neko ustaje za onoga koji ne može ustati sam. Ako je sloboda ptica, onda je svako krilo važno. Ako je pravda voda, onda je talas svaki njen glas. Mi smo vi, vi ste mi i niko nema pravo da oduzme pravo drugome. Neka se čuje, svako dijete, svaki čovjek, svaka priča ima isto ime, ime slobode. Nisu svi ljudi ljudi, ali i ne ljudi govori. Svijaju riječi, a tada im je jezik od uma preči. Ne čuse ni trena da ti stvore problema. Ne znaju da glas kao mač nauditi može, ali ne plašeš mu ti kamen da ga tu zaglaviš, već ide direktno ispod kože. Zar je teško protezati svoj plamen? Zar se moraš visinom hvaliti tamo kud si doista malen? Čekam da svako sebi barem jednom postavi pitanje znak. Jer pitati zašto najjači je lijek. Tada se tek odcrta ko je odlukom postao čovjek. Naša dužnost nije da se mrzi i sudi, već samo da se nasmiješimo blago, pružimo ruku toplo i tako ostanimo do kraja istinski ljudi. Pa kažem jače, ma jače, ma
presudno, ali ipak